Di kini ke video ke ba mentah kami kan. Kini ke jurnal ke ba ngan record ke ba mene. Kawai ke long bangan bu yalade bangan track ke performance jong lade. Bat kawai ru kalong kum ka jingkai na banta jong pisia. Te hakabay day bat ke trade ke ba mene ke sngi menen damen ngala update apo ke broadcast bat ngala batai hero angto habang apet ya ke market hapor baka rung hakapor baka trade menen ke sngi hakapor baka yat menen ke sngi lani ke karukom behave ke jongka ngayu iba kala man trade range bound tingadang ong hang ni daka message ru kumjo ngadang kat kum ke price behavior ngas ngoto balasai ke sngi kala ban trade range bound hakani ke range ketika range ka arpsan hajar arpasan pau bat ka arpsan hajar sispa san pau kita ki range ngalabu tigilan bulu ngadang ong hero balada ka break shapo sispa san pau ka sustain shapo kumbak khatsan lai pau minute ngam sa shot lane lada ka break sejrong ka sustain khatsan lai pau minute sejrong ngam sa going lo kemudian hang ni kidan lightly ki plan ki banga prepare na benta mene kesni ngala prepare rupa menen demit kawai ke range bound lada kasakut aku tu ke range kate bang ila abu arpsan sispasan pau bat arpsan arsan pau kawai pade lada ka prasho po ngin shot lada dei baka prasho jorong ngin buy di kita ki di range ki banga fix ke market dan rejayu mene marsan sedang open ke market ngin epet market sedang open ke market lada ngipet hang ni pinyu iba ke open flat tengah mars ni iba ke market ke open flat i nga up kat tu kat ni minute te ngala supo bahkan trade range bound nga short no ya ke market na kini ki area hi instant nga trade range bound nga let da ka put option nga short te market poi ke market ai kini ki area ru nga book profit no immediately na marba ka range jong ka range bound ke digini ka 6% pau arpsan 6% pau but arpsan arsan pau tinga book profit no immediately na marba nga expect range bound te hadin ka tapa de ngala de bionong ka first trade ngala shong khop nga kham trade shu te hadin katu kat ni minute andang ngapet bahai ke market ngayu i ba ke market ya gani ke sispa san pau area ka pen pra pum begini ke stable support te andang ngali i ke market ba ke stable support ke bakat san lai pau minute te ngasdang ban short biangnya ke market nang ni short ke market da ke put option nang tu ten rei market short ya ke market haka jing sisa ba ke market kala pen pra bunsin namarba shwa ba ke market kan pra support kala market kala consolidate te anda ke market kala consolidate bahai kini ki area kemud akapor ba ke market ke pen pra ke deban klan ke deban habit vut sini spot ke deban hiar bit sini spot dan rei mene mars ni hiar uni urat candle way hadin uturat candle ngasem ni ke trade ti jing sha uni candle kala deban hiar bit vut ngala deban yo dong dan rei ke market
Hare ka khamyar ka reverse back. Tenga marsin reverse back ka market nga sungtho ba. Kani ka market imat ka namla balit sapo. Karukom behave ka jongka, karukom jinglong ka jongka, ka keren ka market. Kat kum ka jing sungtho ka jonga lada. Kalong kariak kum tu ka market. Ti nga ap la ap shpang. Ti hadin ka to. Uform yang si TV green candle. Hang tu nga accept be kalas nga sto kani ka market ka namlet syo nga num hope nga kill bet nga accept bet ya ka loss te nga loss ka trade ba ada pipet ini kani ka arplay hajar arpsan hajar lais pa put option so hajar kadi ka first trade nga yonong nga short nga trade range bound ka trade ka ba aro adin ba kala confirm kala sustain ay permanent nga short biang tu nga hit stop loss nga pediang tenrei hakabalai anda nga pet bahay ka market ngong beli kita ka market kamlet support haba kala stable support kala confirm support kala stable la stengenta support andrei kamyar ngalingo hi sngoper hero te wala kataru ngong ta ha market bunsin hi kadega probability nyo percent ka probability bangin win dari 30% chances pat bangin lose te loss is part of the game te ngahun no ay kata te adian katu ne ko wan rung biang ha kani range margin senyu i ne candle wan rung biang o close to margin close to candle langsung tho ba kini kita ada barung hai kini ki benda ki ba short gitu ki benda ko ba short manga kitu kita ada ki bon ba ki retail lane ki beginners can hope can build position can up siap adu dah namar bakal loss 4 loss bon pi ti kinang hope ba kinang average position te ngang sutho ba kitu ki retail beginners ki ba short ga market can average position ngai i baka stop loss jengki kadan the margin i to green candle ngai i kadan aggressive buying ngaru instant nga buy da ka call option market kiu boom nga book profit te kani ka ar san hajar sispa call option nga buy nga book te jing si siya ngang la day ban yonong bon na kani ka arp san hajar sispa call option te henry nga bam profit patang khandiat mane tang mas phau khat arpoin nga bam kataw kalong ba nga i kadaw kalong ba ka market karung ha ka range jong ka range bound ka bang labo menen ti sisen hi baka de ka range bound market nga ngam ju bambun point nga bambet tu spo point kasan point na ki premium nga labiang namar lada pikwa bun lap ba decline no premium ti lada pipet na kani ka order pini i ba tang retuli ki execute kemudian buy sell kowe bar buy sell balai buy sell tang lai trade mission ya tang to entas ki bye